malo smo zamenili, ali evo, propustio sam. Dakle, današnja tema je traženje Svetoga Duha, to je 5. po redu, ali ćemo u stvari imati sada 5. ali sljedeći put kada budemo ponovo zajedno, onda ćemo imati 4. Ne zamerite mi, evo, priznajem da sam pogrešio. Ako neko priznaje, onda mu treba da se oprostiti, jel tako? Ništa. Ovo će biti zaista jedna posebna tema. Ona je jako važna, ne samo za nas kao pojedince, nego vidjet ćete da je važna, izuzetno važna i za nas kao crkvu. I naslov je traženje Svetoga Duha. Ispričat ću vam prvo jedan istiniti događaj o čovjeku koji se zvao Gao Hung Tet. Čim je neobično ime, onda pretpostavljate iz kojih krajeva dolazi. On je bio đakon i živeo je u jednoj crkvi u unutrašnjosti Kine. Imao je u sebi, znate, jedan teret za duše. On je želeo da tu svoju veru koju ima da podeli sa svojim bližnjima. I stalno se molio. I molio se i za svoje prijatelje, molio se i za svoje komšije, molio se za one saradnike koji su bili sa njim zajedno na poslu. Ali postoje jedan problem. On nije znao ni da čita ni da piše. I ima još jedan problem. Kada bi mu neko čak i pročitao nešto, on imao jako lošu memoriju, nije mogao da zapamti to što je čuo. I to ga je jako mučilo. Jedne subote, taj teret je bio tako veliki, znate kada slušate propoved ili neko nešto čita, i kad vi ne možete to ništa da zapamtite, odete kući i kad vas neko pita, dobro, šta ste čuli, a vi ne znate ništa da ponovite, nije lako, nije lesno, tako kažete? Okay. I sada on je počeo se moliti, kazao je, Gospode, pa pomozi mi da barem nešto mogu da zapamtim. Borio se kao Jakov. Sjećate kako se Jakov molio? Koliko dugo se molio? Cele noći. I tada mu je došao jedan glas. Čitaj 62. psalam. Čitaj 62. psalam. I onda je počeo na glas da se svađa sa glasom koji mu je kazao, ali ja ne znam da čitam. Kako da čitam kad ne znam da čitam? I glas je ponovo kazao, čitaj 62. psalam. Uzeo svoju Bibliju, otvorio je, znao je da su psalmi negdje na sredini i počeo da čita. Bio je toliko uzbuđen da on je živio na jednom kraju grada, počeo da žuri, da trči na drugi kraj grada gdje se je živeo starešina crkve. I kazao mu je, starešina, Bog me je naučio da čitam. I znate, ovo sad da gledam njega, šta se sad to događa. Uspeo je napamet da izrecituje ceo 62. psalam. Znate šta se onda dogodilo? Prve godine njegovim radom bilo je kršteno 180 ljudi. Za jednu godinu. U sljedećih nekoliko godina Bog je preko njega učinio oko 500 isceljenja. On je tražio Svetoga Duha, ali je tražio Svetoga Duha ne da on upotrebi Svetoga Duha kako on hoće, nego onako kako Duh Sveti hoće njega da upotrebi. Isus je rekao da tražimo. I da tražimo 4 stvari. I kada bismo stvarno tražili od Boga, tada bismo u stvari doživjeli i svoju i samu promenu. Prema Hristovim riječima, koje su to 4 stvari koje treba da tražimo? Prvi biblijski tekst, Matej 5:44. Matej 5:44. A jaz pak vi velam, ljubete го neprijatelите svoji, blagословяйте ги оние што ве помнат, правете им добро на оние што ве мразат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат.
Šta kaže ovde? Koja je prva stvar za čega treba da se molimo? Molite se za neprijatelje. Molite se za neprijatelje. Dobro, čitamo drugi tekst u Matiju 9, 37 i 38. Тогаш им рече на своите ученици: жетвата е голема, а работници малко. Затоа помолете го господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Šta je druga stvar za čega trebamo da se molimo? Za žeteoce. Isus ne kaže molite se da za duše, za one koji će prihvatiti, ne kaže molite se za one koji će raditi posao, a ostavite meni da ja budem taj koji ću doneti rezultate. Treće, Marko 13, 35 do 37. Бидете будни, зашто не знаеме кога ќе дојде домаќинот на куќата, приквечер ли или на полноќ, или петлите кога ќе пропеат или наутро. Да не дојде ненадејно и да ве затече да спиете. А што ви зборувам вам, им го зборувам и на сите, бидете будни. Treća stvar, da se odupremo iskušenju. Da li su iskušenja prisutna danas? Koliko ih ima? I kada gledate, i kada slušate, i kada trebate nešto, šta god imate, iskušenje na svakom koraku. Sledeće, Luka 11:13. И така значи, ако вие, бидејќи лукави, умеете да давате добри дарови на чедата своји, колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух Свети на оние што му бараат. Šta je četvrto? Tražite šta? Svetoga Duha. Svetoga Duha. Braćo i sestre, ja tvrdim, kada bismo se u sledećih 6 meseci molili Gospodu za ove 4 stvari, da bi Bog činio čuda. Jer to je u pitanju, ja trebam da doživim promenu. Ja trebam da doživim promenu. A onda svaki od nas. Nešto mora da se dogodi u nama, u našim porodicama i u našoj crkvi. I postoje 2 osnovna pitanja. Jedno je istorijsko pitanje koje glasi: Дали е неопходно да бараме духот кога тој веќе е даден на црквата пред 2000 години? Je li to tačno? Mi kažemo, pa on je dat pre 2000 godina, on se spustio pre 2000 godina, zašto mi sada da baramo? Kad je on tu već? Odnosno, zašto da nešto tražimo kada je tu? Pogledajte sledeći citat Duha proroštva. Можеме да го имаме дури и сега, денес, времето на педесетници, ако луѓето горливо се молат и веруваат во Божите ветувања. И кога молитвата на верата ќе биде широко распространета во народот, светот ќе биде постојана светлина што зрачи од нив. Mi kažemo 50-tica, pa da, to je bilo 50 dana posle odlaska Isusa Hrista sa ove zemlje. Ali, da li može biti 50-nica danas? Šta su radili pre nego što je došao Duh Sveti na njih? Kako su se ponašali jedni prema drugima? Uslov je isti. Duh Sveti je isti, uslov je isti i mi trebamo to da doživimo. Jer pogledajte, Dela apostolska 2. poglavlje može i danas da se ponovi. I dan danas. Pavle je aludirao na to u 5. poglavlju Efescima. Pogledajte, nećemo čitati sve, čitajte celo poglavlje, ali čitat ćemo sada samo 15. i 16. tekst. Па така гледајте колку внимателно треба да постапуваме, не како неразумни, туку како мудри. Ползувајте го времето, зашто дните се лукави. U kakvo vreme živimo? A mi kažemo, pa to je jako loše, zlo je vreme. Ali znate koje je moje prašanje? Šta ja radim sa mojim vremenom?
Kako koristim svoje vreme? Za čega? 17. tekst. Затоа немојте да бидете нерасудливи, туку постапувајте, распознавајте што е волјата Божја и не опивајте се со вино од кое произлегува блуд, но исполнувајте се со дух. Dobro, kaže, otkrivajte, saznajte šta je volja Božja. A sad mi recite šta je volja Božja. 18. tekst. Uglavnom, ispunjavajte se duhom, jel tako? Dobro. Dakle, rekao sam da postoje dva pitanja. Jedno je istorijsko, da li treba da barame Duha Svetoga kada znamo da je on izliven i došao pred 2000 godina. Međutim, drugo je sotiološko pitanje. Ako je krštenje Svetim Duhom stvar obraćenja, zašto ponovo tražiti Duha? Okej? Ако крштевањето со духот е дело на обраќање, зошто повторно да се бара духот? Ako smo se mi predali Bogu, evo, Snežana je učinila zavet sa Bogom, predala svoj život Bogu danas. Da li je dobila Duha Svetoga? Ako kad čovjek preda svoj život Bogu, da li Bog daje i taj dar Duha Svetoga da nam da silu da živimo onako kao što smo obećali? Da. Sada, zašto onda ponovo da ga tražimo? Zašto ponovo, iznova? Ako smo, ja sam pitao ko je kršten pre 10 godina, 20, 30, 60 godina, pa mi smo tada prikom krštenja dobili Duha Svetoga, zašto sada treba ponovo da ga baramo kad smo ga dobili? Knjiga Dela apostolska. Sljedeći citat. Не е тоа затоа што Бог ограничува, така што богатството на неговата благодат да не доаѓа до луѓето. I sad pazite ovo. Ako, može? Ако исполнувањето на ветувањето не се гледа како што треба, тоа е затоа што ветувањето не се цени како што треба. Ако сите беа подготвени, сите ќе беа исполнети со духот. Šta to znači? Da li osjećamo potrebu za Duhom Svetim? Znate, ja znam da mi to svi znamo intelektualno, pa svi mi čitamo Sveto pismo i mi znamo da je to potrebno. Da li postoji glad, žeđ za Svetim Duhom? Da li postoji? Ja sam sada ovog momenta jako gladan. Nisam doručkovao. To se meni retko, jako retko dogodi. Ja nikada ne idem iz kuće, a da ne doručkujem. To mi je glavno posle, da će biti ručak i kad će biti, ali doručak mi je izuzetno važan. Međutim, danas je evo tako, iako sam ustao u 5 sati, nisam stigao. Ja sam gladan i žedan. Šta mislite kad bismo bili tako gladni i žedni za Duhom Svetim? Da, jedva, ja sad čekam vreme da odem, da ručam. Kad bismo čeznuli za Duhom Svetim, kao kad smo gladni i žedni, najveću žeđ u životu sam osjetio kada smo putovali sa Masade prema Jordanu. I u jednom momentu ja sam morao da izađem napolje, i temperatura je bila u pustinji Negev plus 60 stepeni. Plus 60 stepeni. Nikad nisam uživao. Znate li kako je to glad i žeđ? Na Masadi otvorili su slavinu da teče voda i ptice, vi znate da se ptice plaše od ljudi. Ptice dolaze i tu među ljude i kljunom prema vodi, jednostavno žeđ. A mislite kad bismo tako čeznuli za Duhom Svetim? Bog je sposoban da učini ono što mi ne možemo, ali moramo da tražimo. Sjetite se Ilije, Jelisije. Oni izgledaju nemoćni. Svaki čovjek koji traži Boga, traži ga zato što je svestan da ne može sam. Ohol čovjek, pun sebe, njemu niko ne treba, pa čak ni Bog. Dakle, Bog je činio neobične stvari
zbog toga što su ljudi čeznuli za njim. Bog čezne da njegov narod se probudi, da mu istinski veruje i da ga sledi. I ja sam među vama. Psalam 81:10. Јас сум Господ Бог твој, кој те изведе од египетската земја. Отворија устата своја и јас ќе ја исполнам. Šta kaže Bog? Otvorite i ja ću da vas ispunim. Čime? Duhovnom hranom. Evo citat iz knjige Vaspitanje. Не сме доволно подготвени да инсистираме на нашите барања и да го бараме дарот на Божиот дух. Зачудувачки е колку сме нељубезни кон другите луѓе, а кон Бога сме малку љубезни и ништо не бараме од Него. Колку често себично ги браниме своите права, а не го бараме исполнувањето на Божите ветувања. I onda kaže sljedeće. Господ сака во ова да му досадуваме. Тој сака да ги упатуваме нашите молитви кон престолот. Тој сака да бидеме храбри. Moram da vam kažem, kada sam prvi put pročitao ovo, bilo mi je malo čudno. A Gospod želi, Gospod, šta kaže, saka da mu dosaduvame. Želi. Šta to znači? Da tražimo, da barame. On je, Isus Hristos je svakodnevno, svakoga dana krštavan Duhom Svetim. Ne samo tada na Jordanu kada je bio kršten, svakoga dana. Zašto? Zato što mu je potrebna bila mudrost, šta treba da uradi. Pazite, Isus je u tom trenutku bio Bog, ali u telu. Ali božanstvo nije koristio za sebe. On je tražio kroz molitvu svakoga jutra da mu Bog otkrije šta treba tog dana da radi i zato je sa poslušnošću sledio ta uputstva. Pa da li to meni treba? Jel meni treba? Isto tako. U Evanđelju po Luci 11. poglavlju vidite Isus kako se moli Ocu i to posvećenje, znate, i učenici gledaju Hrista i kaže, ajde nauči nas i mi tako da se molimo. Običaj je bilo ono vreme da su svaki učitelj je svoje đake učio određenim frazama, određenim parolama. A oni vide da Isusova molitva je drugačija nego kada se mole fariseji koji stoje tamo na raskrsnici 2 sata i tamo. Njegova molitva je bila drugačija. Nauči nas da se molimo, zato što je posle Isusove molitve izlazila iz njega sila koju je dobio od Oca. Nauči nas. Kažite mi, kad ste posljednji put plakali pred Bogom? Koliko puta ste se borili i kazali kao Jakov, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Mi ne trebamo ubeđivati Boga u nešto da nam da. On zna šta nam treba, ali ako mi puno puta ponavljamo, onda će on sigurno da nam da. Ne, Bog hoće, želi da imamo stalnu komunikaciju sa njim. Neprestano. A kako Bog daje svog duha? Kako Duh Sveti dolazi u naš život? I sad želim da nabrojimo nekoliko stvari. Како Светиот Дух доаѓа во нашиот живот? Во случајот на Исус, како гулаб, дување на ветар, огнени пламенови и почнале да зборуваат на други јазици и земјотрес. Симон сакал да плати за да го добие Светиот Дух. Како лушпи падна од очите на Павле, зборување на јазици и пророкување. Симон и пророкување, да. Dobro, to je to. Pitanje, da li treba da očekujemo da bude neka specifična manifestacija Duha Svetoga kao što je to bilo u 2. poglavlju Dela apostolskih? Jel mora svaki put da bude i duvanje silnoga vetra i da se vide plameni jezici iznad glave i da se progovori drugim jezicima? Onda je to znak da je došao Duh Sveti.
A Timček kaže ovako, upravo to, ne mora uvijek da bude tako. Svaki od slučaja u Novom Zavetu zapažate da je drugačiji. Drugačiji. Galatima 3:2. Само ова сакам да го узнам од вас. Преку делата на законот ли го добивте, духот или преку послушноста во верата? Šta je zaključak? Primanje Duha Svetoga verom ne znači da će posle toga biti neka nadprirodna pojava. Ne mora da bude. To je, dakle, zbog vere. Ne mora biti čudo. 14. tekst. Те од благословот на Авраама да се распространува над незнабожците за да го добиеме ветениот дух преку верата. Da li je bilo slučajeva da su čak i neznabošci dobili Svetoga Duha? A bilo je. Čak nisu ni verovali, ali su dobili. Dakle, Stefan, Filip, Varnava bili su puni Duha Svetoga, a zapazit ćete da uopšte nisu učinili čuda. Dela apostolska 6. poglavlje govori o đakonima koji su bili zaista puni Svetoga Duha. Sad, sljedeća stvar je jako važna. Šta je norma prilikom primanja Duha Svetoga? Imamo 4 stvari. Нема формула за очекување на Светиот Дух. Суштината е да се прими Духот. Драматичното искуство или знаците имале врска со други причини. Например, stalni uticaj Duha Svetoga koji je bio u životu ljudi. Božji specifični plan koji je on otkrio. Podsjećam vas, Dela apostolska 1:8, znam da znate taj tekst na pamet. Šta kaže? Otićete u Jerusalim, primit ćete silu Svetoga Duha. Za čega? Bićete mi svedoci. Gde? U Jerusalimu, u Samariji, tja do kraja zemlje. To je uticaj, to je svrha i razlog i glavni cilj dolaska Duha Svetoga. Da za nas lično, za pokajanje, za promenu, ali onda imate za propovedanje evanđelja. Dakle, naglasak je da se evanđelje propoveda drugima. I kada dobiju Duha Svetoga, kaže, bit ćete mi svedoci. To je bio njihov moto. To je bio njihov moto. Dobijanje Svetoga Duha. Možda, bilo je i čuda. Vi kada čitate Dela apostolska, vidite da su čuda pratila njihov rad. Zašto danas nema čuda? Ljudi kaže, kad bi ja doživeo to i to, onda bi verovao. Onda bi to bilo samo zbog te specifične manifestacije. Ali sjećate se onoga kad kažu svakog čuda 3 dana dosta. Da li je Noje, šta je Noje radio da bi životinje ušle unutra u kovčeg? Uzeo konopac, išao pa hvatao jedno, je li tako bilo? Ne. One su same je li to bilo čudo? Jeste. Da li su ljudi zbog toga ušli u lađu? A vidjeli su čudo. Doživjeli su čudo. Nisu htjeli da idu iz Jerusalima. Tu su bili poznati. Tu je Isus razapet. Tu su počeli da propovedaju, ali samo ovde. I onda je Bog morao da učini nešto. Dozvolio je progonstvo da se raziđu, da izađu odavde. Samo su apostoli ostali, svi drugi su se razišli. Dela apostolska 8. poglavlje. Kakav stav su Jevreji imali prema Samarjanima? Ja sam u Biblijskoj pouci dao komentar. Jevreji su kazali, bolje da hleb baciš psu nego da daš Samarjaninu. Toliko su se voleli. A oni njima neće da propovedaju. Ipak je neko imali su predrasude koji su trebali da budu razbijene. I Bog koristi Filipa, koji je bio helenistički Jevrejin, jer dolazi iz Grčke, i za ranu crkvu, vidimo, postali su ti etnički neprijatelji i sada je sve to bilo promenjeno. Kakav stav su imali prema Rimljanima? Zašto Isus kazao ljubite neprijatelje svoje? Pa šta su za njih bili Rimljani? Pa neprijatelji.
Zašto Isus kaže, ako te natera jedan vojnik da nosiš sat vremena njegovu opremu, a ti nosi 2, dobrovoljno još 1 sat. I onda dolazi Kornilije. I šta kaže Petar? Pa vi znate kako je meni, Jevrejinu, neobično sada ući u kuću neznabošca. Ali Bog meni pokaza da ni jednoga čoveka ne zovem nečista. Promena. Šta je dakle kriterijum primanja Svetoga Duha? Činjenica je da tip ličnosti ili Božja svrha ima veze sa načinom primanja Svetoga Duha. Uzmimo Pavla. Šta je on uradio? Ono što Petar, Jovan i Jakov nisu želeli da učine. Pavle je bio usamljen. Vi znate da Pavle počinje da propoveda svojim sunarodnicima, ali onda, a oni neće da slušaju. I onda on kaže, dobro, ja idem u neznabošce. Ne da će postati neznabožac, nego idem njima da propovedam kada vi nećete. Dakle, način kako je Pavle pozvan u službu je specifičan, drugačiji. I on je doživao čudo obraćenja. I onda, on kaže, teško meni je ako ne propovedam evanđelje. Teško meni. Ceo njegov život je bio usmjeren u tome. Idemo dalje. Šta je još norma prilikom primanja Svetoga Duha? 3. stvar. Многумина бараат знаци и чуда. Оние кои не се харизмати, целосно ги отфрлаат знаците како да се од сатаната. I moram da kažem da većina adventista su na ovoj strani. Ali oba gledišta su pogrešna. Sada važno pitanje. Koji su uslovi za dobijanje Svetoga Duha? Покаяние подразбира вера, послушност и безсрамно барање. Упорно посредување за другите, да сакаме Христос да живее во нашето срце, мора да бидеме во слога. Međutim, duh proroštva kaže da postoje 5 prepreka za primanje Svetoga Duha. Трошење време на неважни работи, ослонување на себе си, дух на одмазда и критицизам, интензивна забава, пропусти во духовниот раст. Ajde da proverimo sebe. Svako neka proveri sebe. Ne znam, da li ste duhovno bliže Bogu od svoga krštenja? Ako je prošlo 20, 30, 40 godina, koliko sam duhovno uzrastao od tada kada sam primio tu istinu, kada sam primio veru. I Elena White kaže sledeće. Го повикувам секој верник на црквата во секој град да се држи за Господа со истраен напор и да биде крстен со Светиот Дух. Pozivam svakoga vernika. Ispričat ću vam događaj u jednoj crkvi koja je donela odluku da ove principe sprovede. Ovo se dogodilo pre nekoliko godina. Bila je to jedna tipično laodikejska crkva. U kom smislu? Po broju u knjigama napisanih bilo je 200 vernika. Polovina njih, 50%, je fizički i dolazila u crkvu. Bila je to jedna bogata crkva u kalifornijskom predgrađu i u crkvi su mahom bili belci koji su bili dobro obrazovani, koji su jako dobro zarađivali. Naime, imali su kuće koje su vredele najmanje 300 do par miliona evra. Šta će njima išta kada imaju sve? A propovednik je bio mlad, nije znao šta da radi i ono što je jedino video da može da uradi, jeste da ode na svoja kolena i da kaže: Gospode, probudi mene, ali i ovu crkvu. I doneo je odluku da će učiniti
3 stvari. Prvo, da će imati biblijsko proučavanje, drugo, da će pozivati crkvu na molitvu i da će ih pozivati na svedočenje. Bilo je to sve što je znao. Puno se molio. Došao je pred crkvu i zaista iskreno iz celoga svoga bića molio ih koliko god je mogao kao čovek da oni sami proučavaju Sveto pismo, da se oni mole i da oni svedoče. Malo po malo Bog je pokretao crkvu. Od onih 100 počelo je da dolazi još 10, pa još 10, pa još 10. Vođe crkve su počeli da se menjaju. Imali su starešinu i vođe crkve koji nisu bili mlađi od 60 godina, a propovednik je imao 31. On je prema njima bio dete. I mnogi su bili na tim mestima već godinama. Bile su vođe po imenu, ali nisu radili svoj posao. Dolazili su u crkvu samo subotom prepodne i to je bilo sve. I počeo da se moli zajedno sa još nekoliko vernika koji su bili pokrenuti da se odazovu na molitvu. I nakon izvesnog vremena neke starešine su se prijavili i kazali mi više ne želimo da budemo starešine. A onda je odbor predložio ljude koji su bili između 30-40 godina da budu vođe crkve. Molili su se, radili. Jednoga jutra propovednik je osetio jednu snažnu potrebu i napisao je pisma svakom verniku svoje crkve. Ja mislim da nemamo to ovde. Ako imamo... Мислам дека треба редовно да се молиме Јесте. за... Jeste. Тоа ли? Da, jeste, izvoli. Мислам дека треба редовно да се молиме за излевање на Светиот Дух врз нас. Не можам сам, мораме заедно. Ќе ми се придружите ли? I to pismo je dobio svaki vernik. I onda je napravio jedan neobičnu probu, jedan test. Sledećeg ponedeljka ću biti u crkvenoj kancelariji ujutru u 5 sati. Molit ću se za ovo. Ko želi, neka mi se pridruži. Šta mislite, koliko njih je došlo? U 5 sati ujutru. Od njih 10 došlo je 7. Imali su moćne molitve. Molitve koje su počeli da ih menjaju. I to se ponavljalo svakoga ponedeljka. A onda su dodali još jedan dan. I kazali su hoćemo da bude još i petak ujutru. Zatim subotu ujutru. Pa nedelju ujutru. I onda su počeli da dolaze svakoga dana. Svakoga jutra u 5 sati molili su se i proučavali do 6. A onda su odlazili na svoj posao. Onda su đakoni pitali, jel možemo i mi da se pridružimo? I bilo je tu obraćenja. Bilo je oni koji su tih godina zarađivali po 100.000 evra godišnje. Imali su ne samo kuće, imali su jahte, imali su BMW automobile, skupocene automobile. Bog ih je pokrenuo. Zato što su kazali sve to što imamo nije ispunilo našu dušu. Mi osjećamo prazninu. Osjetili su da Bog živi. Neki su prodali delove svojih imanja. Prodavali su jahte, kupovali su jeftinije automobile, donosili su novac u crkvu, počeli su da drže biblijske časove drugim ljudima, počeli su da upražnjavaju vikende, posta i molitve. Zajedništvo koje je bilo. Nešto kao što Aleksandar radi sa mladima. Napravili su lanac molitve od 48 sati i u crkvu je dolazilo. Da li se sjećate koliko ih je bilo u početku? Dobro, 200 po knjigama, 100 njih je dolazilo, sad ih je bilo 800. Možete da kažete amin?
životi su se menjali, čuda su se događala, bilo je izlečenja, bilo je pomirenja u porodicama koji su se bili razdvojili. Neki su vozili kolima koji su bili iz udaljenih gradova, 2 do 3 sata su vozili kolima da bi došli u tu crkvu. Ne možete zamisliti da neko iz Ohrida krene i svake subote da hoće da dođe u Kavadarci zato što se tu nešto događa. Bilo je 15 crkava u gradu, 15 crkava u gradu, oni su zaobišli sve te crkve i došli su tu. Bilo je to ne zbog propovednika, ne zbog zgrade, ne zbog bogosluženja, ne zbog programa dece ili zbog muzike, već zato što je Bog živ bio tu u toj crkvi. Jedina stvar koja je ovdje bila važna je, izabrali su da veruju, odnosno da žive po toj veri. Jelena White piše, sljedeći citat. Пробудување на вистинската побожност меѓу нас е нашата најголема и најхитна потреба. Мора да постои сериозен напор за да се прими Господовиот благослов. Dragi moji, ti napori nisu zato što treba umilostiviti Boga da nam da. Šta smo kazali? Duh Sveti je već tu. Ali da li ja hoću da budem upotrebljen od njega? On je ovde i on je spreman da učini. Da li sam ja spreman da budem alatka, da budem njegove ruke, da budem njegove noge? Zašto mi nismo spremni? Zašto mi ne dobijamo Duha Svetoga? Da li je potrebno? Vi znate da je poruka Laodikeji, moraš da nešto uradiš sa svojim očima. Nečim da namažeš svoje oči. Šta je ta maza oči? Šta je ta maza oči? Pa to je Duh Sveti. I vraćam se pomenutoj crkvi. Kroz taj post i molitvu probudili su se i mnogi mladi, koji inače nisu dolazili. Nikada ranije nisu toliko proučavali Bibliju i molili se. Ranije su samo želeli da se zabavljaju, da provode vreme u druženju, a sada da proučavaju i da se mole. I kad su doneli tu odluku, sve se promenilo. Jelena White nastavlja. Sljedeći citat. Нашиот небесен Отец е многу поволно расположен да го даде Светиот Дух на оние што бараат, отколку што земниот татко е подготвен да им даде добри дарови на своите деца. Ali šta je naš posao? Ja ne znam da li na sljedećem slajdu. Ispovedanje, poniznost, pokajanje, revna molitva. Možeš da pročitaš i na makedonskom? Isповедање, смиреност, покаяние и жарка молитва. To je uslov koji Bog kaže. Ako to budemo uradili, onda će on ispuniti ono što je obećao. Probuđenje će doći. Pogledajte sljedeći citat, jedna rečenica samo. Пробудување ќе дојде само како одговор на молитва. Dragi moji, probuđenje je hitna stvar. Hitna stvar. Mi ne znamo koliko će još biti milosti nad ovom planetom Zemlje. Život nije u našoj vlasti. Da li ću ja kazati, pa dobro, želim ja lično da budem novi čovjek. Molimo se da nas Bog probudi. Znate li šta se dogodilo s onom crkvom koju sam malo pre spomenuo? Rekao sam da su godinama njih 200 pa 100, rasto je sve više i više. Ranije je broj krštenja bio negde oko 7 krštenja godišnje. Za crkvu od 200 vernika 7 krštenja godišnje. Posle ovog probuđenja povećao se na 37.
Rastao je broj onih koji su davali Malahiju. Sa 100.000 evra otišlo je na 600.000 evra. Budžet crkve je bio 32.000 evra, 32.000 dolara godišnje, što za kalifornijsku crkvu nije mnogo. I oni nisu znali šta da urade. A onda je počeo da raste. Došao je do 500.000 dolara godišnje. Budžet za evangelizaciju, ja čitam sada te podatke da ne bi promašio, budžet za evangelizaciju je iznosio 2%. To znači da je bio $800 godišnje. Šta može da se uradi sa $800 godišnje? Godišnje. A onda su povećali na 17%, što je iznosilo $41.000 godišnje. Naš budžet u crkvi pokazuje nam, koji je usmeren prema misionstvu, šta je naš cilj. Znam šta ćete reći. Pa mora crkva da ima novac da bi imala od čega da živi. To je važno. Jeste važno, ali da li je najvažnije? Kada će se povećati novac u crkvenoj blagajni? Kada bude više ljudi. A kada će biti više ljudi? Kada se novac usmeri prema čemu? Prema propovedanju evanđelja. U početku je dolazilo 56%, od 200 oko 156% crkve. Posle probuđenja 78% vernika je dolazilo. I što je najvažnije, nisu samo dolazili, nego su bili aktivni. Članstvo crkve je poraslo sa 200 na 800 vernika. Aktivnih, 600 vernika, sa 200 na 600 aktivnih vernika. Evo još jednog citata. Молете се за Светиот Дух. Бог стои за секое ветување што го дал. Во вашата Библија во рацете кажете: Боже, со вашата Библија во рацете кажете: Боже, направи го она што си го рекол, бидејќи го сакам твоето ветување. Барајте ме и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. И на крају последња реченица. Кога со ревност и сила ја вознесуваме молитвата во името Христово, во исто време Бог дава завет дека ќе ја исполни таа наша молитва, често и надвор од нашето разбирање. И šta reći na kraju? Ima nešto što je najvažnije. Razgovaraj sa Gospodom svakoga dana. Razgovaraj sa njim. Ne moli se njemu, nego razgovaraj sa njim. I želeo bih da pognete glave tu gde jeste, uzmite još jednu osobu pored sebe i molite se. Može da bude vaš suprug, supruga, ne mora. Udružite se samo sa još jednom osobom i molite se, svaki od vas, za sebe, za vašu porodicu i za vašu crkvu. Neka to budu kratke molitve i iza toga ja ću se moliti na glas javno kada budem video da više nema molitava. Izaberite samo jednu osobu pored sebe.